پیواژویا نو û ji dilbûn Yaşar Eroğlu Bu awayeke fermî di jiyana Kurdan de pêvajo û paradigmayeke nû ji 27 Sibatê vir ve dest pê kir. Tevgera Azadiya Gelê Kurd weke destpêk 52 sal, weke partî 47 sal, weke şerê çekdarî 41 salan li Kurdistanê Tirkiyeyê Rojhilata Navîn pê ve girîdayî mohra xwe li cîhanê xist. Bu sedema gelek geşedanên weke şoreşê pir guherîn bi xwe re anîn. Şoreşa herî mezin ev e. Di mêjiyê Kurdan de zelalî û roniyeke wisa pêk anî ku tenê ne Kurd di tev herêm û cîhanê de şopên wê nikarin jêbên birin. Bi vê re dîroka Kurdan ji binî ve guherand Kurd kirin xwedî dîrokek şanaz û xwedî nasname. Adin jî şoreşa mêjî ya ji bo qada jinan e ku li hemû cîhanê deng vedaye. Li ser kakilê vê şoreşê paradigmayeke nû di 27 Sibatê de ji aliyê rêberê PKK Abdullah Öcalan ve hate aşkere kirin. Esasên vê paradigmaya nû evin bi fesehkirina PKK û dawî anîna şerê çekdarî re pêşîvekirina siyaseta legal demokratîk û cihkirtin û xebrêxistin ji bo xebatên platforma legal û demokratîk. Ev yek ji aliyê feraset, ters, rêxistinkirin û gelek qadan ve guherînên ku prensîbên nû hewce dibîne dihewîne. Yanî formateke nû, hînbûnên nû, tekîlîdanînên nû, îttifak û dîplomasiyeke nû ferz dike. Divê li gorî vê paradigmayê her tişt ji nû ve bêavakirin hîmê wê bêdanîn. Bi destpêka vê pêvajoyê re her derdorên pêre eleqedar li gorî têgehiştina xwe raman û nêrînên xwe diyar kirin. Her derdorekê li gorî çarçoveya fikir û ramanên xwe şayîş û fikarên xwe anîn ziman. Ên li dijî vê paradigmayî ne jî yekser li dijî vê pêvajoyê sekînîn ji aliyê Tirkan ve jî ji aliyê Kurdan ve jî. Lêbelê ji her du aliyan ve yên ku bi kêfxweşî pejirandin û wate danê pirtir bûn. Vê pêvajoyê çawa bandor li min kir, ez ê hinekî behsa wê jî bikim. Difikirim ku herkes bi awayeke ji dil û samîmî li hember vê pêvajoyê li ser hest û ramanên xwe raweste, çawa ku erebeyên motorjentên rektefe kirin, sekin û ramanên xwe rektefe bike. Ji ber ku pêvajoya nû vê yekê li mirovan ferz dike. Pêvajoyeke nehêsan e. Hest û ramanên bi dehan salan dirûv girtine, ji nişkeve nikarin bên guhertin. Peresanek jîre lazim e. Divê mirov vê pêvajoyê bi mêjî û rihê xwe bide xwarin, xwemalî bike. Bi min aherî samîmî ev e. Heye ku mirovên divan demên wiha de êvarê xristiyan razîn, sibê misilman rabin, her tiştî qebûl bikin. Lê mirovên wisa ne mirovên dozanin. Mirovên kêsanin. Rastiyeke gerdûnî heye. Kesên ku demildest qanî bibin, pêkan e. Ku demildest jî jê dûr bikevin. Demildest dev jê berdin an jî esasên vê paradigmayê li gorî xwe tehrîv bikin. Ji xwe rastiyeke şênber heye. Fikir zû nayên qebûl kirin. Zû jî nayên berdan. Dema rabûna li pêvajoyeke nû pêkan e ku mirovên hebin li gorî meqam, karîyer û berjewendiyên xwe serkêşiya serdema nû bikin. Eger samîmiyet tune be, pê li serê her kesî her tiştî bikin û rûya xwe vekin. Dengeyên wisa zêdetir derdikeve, rêj xwere vedikin. Rastiya vê dozê giran e. Qanîbûn nebe barî paradigmaya nû, qanîbûn nebe barî paradigmaya nû jî nikare bêra kirin. Helbet ji bo her kesî nikare bêgotin li ev rastiyeke giştî ya bi pratikê, bi rastî jî bi pratika pekekê bixwe ev yek mîsoger bûye. Di vê pêvajoyê de fikir, raman û hestên min wiha derketin pêş. Hêvî dikim wiha nebe, ez şaş bim. Bi rastî di 27 Sibatê de bi daxuyaniyê re lerzek kete beden û rihê min. Di raya giştî de hate nîqaş kirin. Ji wê rojê şûn de guhên me hîn bûn, ji ber ku bi heraret hate nîqaş kirin. Min di hişê xwe de bi tundî red kir. Ez tucar nefikrî bûm çek wê bên berdan. PKK wê xwe feseh bike. Heqê federasyon xweserî û xweseriya çandî wê nebe, siyaset û têkoşîn wê di çarçoveya qanûnên komarê de bên kirin. Ev yek ji hişê min re jî derbas nedibû. Di roja 12 Bilanê de roj ji bo min sekinî, sergêjiyê ez dîlgirtim. PKK bi awayeke fermî bi raya kongreya xwe xwe feseh kir. Her çi xas guhên me hîn bibûn jî, heta wê gavê ev weke dibetî bû, texmîn bû, fikreke dilmeyî bû. Derbarê pêvajoyê de min bi xwe agahiyên her kesî zanibûn zêdetir tiştek nizanibû. Lê tiştên ku me heta wê rojê bihîstibûn, bibûn şênber û bibûn heqîqet li holê bûn. Wê rojê bi bihîstina vê rastiyê re ji xwe ber
هسترین چاوین من خبردان خواری وتری باوی من هات بو کشتن راکرنا درونیا و روجه جبو من نهیسان بو از وک جوانه که کرد 17 سالیا خود بوم ریویه وری بچند تفگر آزادی مزن بوم کاملیم و کتم ریا قلبونه من گلک روجین خدار زحمت بجوش شاناز و سربلند دبن بانی ویده درباز کرن من گلک تشتوندا کرن گلک تشی قزنج کرن کسایت خو دانه هوا خو درو جیان خو بویگرت مینا به میلیونان مروان ریا شانازیه نرخ مرواییه پککیش من روکر دبن سیع ایدامه ده 21 سالین من بناوی وی درباز بون تف هیوین مبویره بون لی ایدی پککه وی تونه بویا او نه سان بو هستکه دجوار بو اس بی باورم یک قدروی که پککه جی بریا وی پارادیگمای ریبری پککه بریز عبدالله اوجلان پیش خست به تو اوایی او یک شحش خارجی درباز نکر بو و نه کنگریا پککه گلک زلال وی که دخویا کرن به فاسکرنا پککه هر کس خمگین بو افتگی اجتنامنه دبه چاودرین من نده چهتبن جبر کو نکارم میسوگر لسرنا و هر قدروی که فکر دیار بکم ری کاتبو وکرن لیج با ارگانیزاسیونه که او قاسمزن دبل دست بو جنش که بو لی پیشنگن پارتیه کادرو و دلگاسیونا کنگره بریارین استراتژیک اری کرن پارتی فسح کرن و داویل شری چکداری هات آنین اف بریارجی نهیسان بو کنگره کدوینه هم دشین بر قیاده بو 52 سالین دیروکا تفگر آزادیت دیده نسلی بون وینه یکی دیروکی بو خمگین شاناس سربلند و واقور بمن کرتیا 5 هفته گلانه اف بو پککه و کنگره پککه داویا داویده او حقیقت نشانی همون روایه دا حرمت و رزداریا گداره بری خواه تنین اف بو هلوست و سکنا پککه نشانا باوریه یا کربونا پارادیگما و رامان ویریا ریبری خواه بوشی پرتر تفگرین جوانه گواره برین وان کتنه زندانان یان او تریکاندنه چارن و ساخواه یان جیج ریبرتی درخستنه دو نقطه داویده جی پککه مزنتی خواه نشانی جهانه دا چاوکو حتی ایرو نرخین گران بها افراندن وقر و شاناز بو داویا ریخستن بونا خواه دجی اف بسند کر سازومانکاری پارتی عبدالله اوجلان بو پککه گریدای ریبرتی خواه ما ریوبریا پیواجوی دوری بریز عبدالله اوجلان کر به شانازی حقی خواه را دست دیروکا کردستانی امروایی کر بو مالی دیروکی بیشنگ کادرو اندام و آلیگریم پککه پشتی فسکرنا پککه وی رانه وستن داوی بتکوشین نینن وی لگوری پارادیگمای نو خوش نو وبری خستن بکن بیشنگتی جواکی را بکن و دریا نو دجی ببن فدائیین گلی کرد لگل گوه که ریخستن ایدیتونه بجی ده همان دمده پککه باوریه روحه تکوشینه جیانه چانده و دبیر و روح کردان دبجی تجار نای ترکاندن جبیر کرن او روح و دجیان آمده هر تم هبه بمره بمروایی ربه